iz Albanije na Jugoslaviju. To se dešavalo redovno do 24. marta. Valjda to vreme koje im je NATO odredio da mogu sami da završe sa vojskom Srbije, ali kako nisu uspeli, onda je krenuo NATO agresija. U NATO agresiji poginuo veliki broj vojnika, civila i policajaca. Državnici Srbije o tome ćute. Preko 1100 vojnika je poginulo. Najviše na Košarama i u pograničnom prostoru. Košare, pripadnici koji su bili tamo, uglavnom vojnici, redovni, rezervni po ugovoru i dobrovoljci. Ostavljeni bukvalno od vrhovne komande na milost i nemilost. Nalazili su se kako znaju i umeju, o tome oni bi mogli najbolje da pričaju, ali ne mogu. Nemaju više snage da pričaju, a vlast ćuti. Preko 1300 civila je ubijeno na Kosovu i Metoniji. 1000 pripadnika, Srbac na Kosovu i Metoniji vodi se kao nestalo, nisu nestali, jednostavno su odvedeni. Srpska vlast ćuti o tome. Kaže, ne može da se objavi broj poginulih vojnika, znate, to je vojna tajna. Moramo da dobijemo dozvolu od porodice ubijenog vojnika da bi objavili njegovo ime. Od nas niko nije tražio dozvolu da pošalje naše sinove dole. Nažalost, sadašnja vlast je bila i ondašnja vlast. Sadašnji prvi potpredsednik vlade bio je i onda ministar informisanja, a sadašnji ministar odbrane. Ja bih imala samo jedno pitanje za njega. I onda nam je pričao neke priče, sećate se svi, možda ovi mladi ne, ali većina nas ovde znamo šta nam je pričao 98. 99. Te iste priče priča i danas. Hajde neka kaže kad je bio iskren. Danas, kad nam priča kako je jedino rešenje da pusti Kosovo niz vodu, zarad datuma. Pa zar je taj datum vredan Kosova i Metohije? Onda bih postavila i pitanje kao ministru odbrane. Na Košarama je i danas 28 pripadnika vojske Jugoslavije i još toliko širom Kosova i Metohije. Pa u ovo vreme dok je pregovarao sa Tačijem, da li se setio, pošto mu ostavlja Kosovo i Metohiju, ostavlja svetinje srpske na Kosovu, one Srbe koji su dole, hajde oni će sami da odluče šta će sa sobom. A da li je tražio da mu vrati onih 28 vojnika koji su i danas na Košarama? Koje apsolutno niko ne traži, a koje porodice, roditelji još uvek čekaju da se vrate. Još toliko je širom Kosova i Metohije. Postoje mesta, zna se gde su oni, ali jednostavno niko ih ne traži. Prvo srpska vlast, koja treba da bude prioritet u pregovorima, ako već hoće da daju datum mora, a njih moraju da vrate. Jer ti isti vojnici su otišli njihovom naredbu. Oni su popisivali. Naš potpredsednik, premijer i ministar policije hvali se i to i tekako u svakom razgovoru ne ispušta da kaže kako je on ratovao sa Tačijem. Znači jeste ratovao, ali ratovao je sa vojnicima koje je njegova vlast, njegova partija slala dole. Neka nam kaže koliko puta je otišao na Kosovo i Metohiju u toku rata. A oni su potpisivali tamo i slali tu vojsku. Kažu, znate, mnogi, možda ne verujem da ovde vas prisutni, ali za ovih 14-15 godina, moj sin je poginuo na 30. septembra 1998. bio je u onoj grupi vojnika koji su napali, koju je Agim Ramadani napao sa svojom jedinicom. I onda kažu, znate, što si ga slala u to vreme na Kosovu? Šta ti je to trebalo? Ja ga nisam poslala. On je dobio poziv na čijoj poleđini piše otadžbina te zove. A onda kad ga vrate tako, kako ga vrate, onda nema ni otadžbine, nema ni grada, nema ni opštine, ostaje za njima svima samo duboka tišina. I ništa drugo. Sad, da li će ta tišina i dalje da traje, ili će najzad da se čuje, da se progovori srpska reč ovih mladih ljudi koji tek očekuje, sami ne znamo šta i kako, da li ćemo i dalje da ćutimo da naše mrtve još jednom ubijaju zaborom? Ja neću, ja ne mogu da dozvolim da moj sin ostane
posle moje smrti još jednom da budu ubijeni. Preko 60% onih ubijenih na Kosovu i Metohiji za sobom nije ostavilo potomstvo. Znači sutra kada njihove porodice, mi, njihovi roditelji, odemo sa ovog sveta, odlazi oni još jednom. Ja ne mogu da se pomirim sa činjenicom da vlasti, da državnici Srbije sve njih ubiju još jednom. Moj sin je jednom poginuo, položio zakletvu pred Bogom i pred zakonom, ali nema pravo niko da sve njih još jednom ubije. Svi su časno odlazili, branili Srbiju, primali pozive i za njih ne može još uvijek ni jedan zakon da se donese, da se njihovo stanje reguliše, da se javno objavi taj broj. Ali zato za sve druge po nekoliko puta. Za žrtve zakona u Srbiji nema. Za odgovornost za ove koji te odluke donose takođe nema na zemlji, jer oni prave te zakone. Ali postoji jedan zakon u čijoj poroti nema zaštićenih svedoka, u čijoj poroti sedi Bogorodica Ljeviška, Sveti Arhangeli, Sveti Vrači, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, sa dušama naših sinova. Njih taj sud čeka, tu jedini pravedni sud. Ali mi nemamo vremena i ne možemo da čekamo to. Moramo da spašavamo ovo što je ovde sada na zemlji za ove mlade koji treba tek da rade, kojih ne čeka radno mesto, jer ga nema. Zato moramo da budemo složni, da se okupimo, da im jednom najzad pokažemo javno, da ne mogu više da čine to što čine. To isto su činili 98. To isto radi i danas. Od nas zavisi dokle će i kako će. Hvala vam.